Sanibona, sesibuyile soqhuba ne-animation yethu la eseyigcine khona besinale jump le. Okay, so masibuya la kwi-graph editor siye ku-pose mode and then-ke select u-A ukuselecta yonke i-control, select u-A ukuselecta yonke into la, sithi right click sibuyele ku-bezier. I-animation yethu ithi ayifane kanye naleya jump, but if unothisa la kakhulukazi ngala ekugcineni esezohlala phansi, it's like ikhona into emehlisayo embambile ukuze ehlale kahle kunaleyo cushion leyo, unlike lapha kwi-reference yabo. So kumele siyo-refine yonke leyo nto leyo ukuthi ispeed sibe right, kubonakale nje ukuthi usuwaphezulu ezohlala phansi bese kuba naleyo nto leyo ukuthi engathi ubanjwa ziy'nyawo ukuthi eslowe down it and then bese sukuma kahle-ke. Lokhu kubanga ukuthi la sinama-keyframes ethu esiwafakile, but kuzo zonke lezi ndawo lezi ey'nganama-keyframe sidiphendele ku-Blender ukuthi esi-add-ele leyo animation leyo. So lesi space lesi isona okumele sisilungise. So indlela esizokwenza ngayo just like kade sisuka kwi-frame yokuqala sithi back and forth kanje, sizokwenza kanjalo but now sesokweqa ama-keyframes awu-3 and then kwesi-4 sifake i-keyframe like ngoba siku-frame number 1 la sothi 1, 2, 3, 4. Ku-frame 5 sifake i-keyframe and then bese siya back and forth kanje sibuke ukuthi i-movement yelukhunga ye-actor yethu lapha yenza kanjani and then isiphoze i-character ku-frame 5 ukuthi emuve kanjalo. And then from u-5 another 4 frames 1, 2, 3, 4 sesiya ku-9 manje and then we refine that. So basically after every 4 frames kumele senze like the very same thing. 4 frames ehle yaphansi kuze nezandla zethu zizohamba kahle lapha kungabe ngathi ziphumela eceleni kanjeya. So lokho kusinika i-control ukuthi ena kungabe uBlender osifakela lama keyframes la cause akenzi kahle kwezinye iy'nkathi yabo. So iyona indlela elula leyo yokuthi ube ne-control kwi-animation before nje size sizonaka-ke ilokhungu line lo esivame ukufaka sibone ukuthi i-character ihamba ngakhona siyinyuse mesidinga ukuyinyusa, but yeah kumele senze njalo. So ngizoza la kwi-frame yokuqala. Okay, before ngiqale kunento encane ngifuna uyi-demonstrate. Ngizobuyela ku-objects mode and then ngize ngala eceleni kulo layini nje ngizopress u-shift no-right click ngifake i-3D cursor khona, ngithi shift A ngifake i-cube bese ngi-scale down. Ngipress u-I ukwenza sure ukuthi kune-keyframe lapho. Okay, and then sengizoya ku-frame let's say ku-30 bese ngiyayidonsa ulayini wokuqala, wesibili, wesithathu, wesi-4, wesi-5. Let's say ngizoyibeka ngalapha bese ngipressa u-I again ukuthi ngibe ne-keyframe lapho. So from u-frame 1 ngiya ku-frame 30 i-cube yami ihamba i-distance isuka la iza la, yabo leyo nto leyo. Let's say-ke le nto le irepresenta ama-keyframes la bengiphosa khona ukuthi okay ngine-keyframe la, ngine-keyframe la, yabo. Uthola ukuthi-ke for example le part le lese isandla lesi esihambele i-distance le ukusuka la siza la, yabo. But then mase ngi-analyze kahle manje sengihamba ngama-frames kancane kancane sengiya-realize ukuthi no man isandla sami asisuki la size la. Yes khona sihamba 30 frames from i-keyframe engiyibekile to i-keyframe elandelayo, but mase ngi-analyze kahle-ke manje sengithi deep down kulama frames ahamba kancane sihamba kahle kahle sigcine la, yezwa. Asigcini la ku-frame 14 ngokwe-keyframe, i-keyframe yami iku-30 but ngokwe-distance esiyikhavayo kumele sigcine around la oku-frame 14 khona. So into engingayenza ukuthi ngize ku-frame 30 and then ngihlehlise kancane ngizosibeka la, yabo. So from u-frame 1 to frame 30 sesihamba le distance le engiyibonayo ukuthi no i-distance e-right. Control Z, Control Z. Ngizoqala phansi khona enye technique uthola ukuthi ngiyabona ukuthi okay kumele sihambe sifike la. Into enye ongayenza ukuthi la okumele sihambe sifike khona upress u-I i-distance njalo leyo not ilukhunga i-timeline and then ngibona ukuthi okay ku-frame 30 wami bekumele sigcine la and la esikhona lana i-frame 14, yabo. So ku-frame 14 ngipress u-I ngifake i-keyframe bese ngiyayidonsa u-frame 14 ngizobeka u-frame 30 and now u-frame 30 usu-replacewe u-frame 14.
o-frame 14 osho ukuthini na, osho ukuthi i-object ibe la. So mase ngiqala ku-frame 1 ngiya ku-frame 30, i-object yami isizogcina la. So it's no longer moving from lana to le point le. Mese ngiza lana, let's say u-analyze i-reference yakho-ke yabo. Ngizoselecta ama-controls ezandla, abuye affectwe nayihlombe, but it doesn't matter kwamanje. Let's say i-reference yami la ngine-movement khona kakhulu, let's say izandla zami zisuka la ziza la phansi yabo, and ngiyabona la ukuthi hayi man, mengibuka on the side kahle kahle ngi-analyze lapha la seziphambili kakhulu. Yes, kumele zibe ku-frame 37 because ku-frame 37 usegobe kanje, but izandla seziphambili kakhulu. So into yokuqala engayenza ku-frame 37 ukuthi ngiyihlehlise izandla zami zize la phansi, or else mekuthi ngiyabona ukuthi instead of ukuyihlehlisa kanjena, ngiyabona ukuthi kumele lezi zandla engabe zila kule frame le yabo. So ngizoza kule frame le, ngifaka ama-keyframe la, ngidonse wona ngiwase la phambili, and then mese zehla izandla zami zihambe zigcine la engifuna zigcine khona yabo. So enye i-technique leyo ongayisebenzisa. So njengamanje ngizo-animate lokhu ngeqa u-4 frames ngi-animate, 4 frames ngi-animate. Ngizokwenza mhlampe up until this point yabo. Ngizo-fast forward nje i-video ubone ngenza frame by frame ukuze ngeze kuba slow kancane, and then ngizobuya-ke sengikutshela ukuthi okay, ngisukelana ngenza kanje. So njengamanje ngiyongena ku-7 minutes we-video, ngizo-add nje i-voice over, ngikhomenta kancane on top. Le part le ngenza kanjena khona i-fast forwardiwe izophela exactly ku-15 minutes. So if after le recording ufuna ukweqa uyoqala ngakhona uzukuthi ngiphethe kanjani, then ungenza so. But I encourage ukuthi utrust eyakho igut, ungayi ngokuthi okay mina kwi-frame kanje ngenze kanje, cause khona la esoshiyana khona, and kwenye inkathi uthola ukuthi sengikude kakhulu mengithi ngiyabuka i-movement yami phambili nengikuyona ayimeji kahle ngenxa ye-frame engisuka kuyona ngemuva. So sekumele ngibuyele emuva ngiyo-refine leyo frame bese ngiya nakwi-frame esemva kwaleyo to refine kahle ukuthi i-movement yami ibe smooth. So if bekuwukuthi ngiyarekhoda yonke leyo nto leyo, ngiyakutshela ukuthi yenza nje ukuthi la ngibuye ngithi eyi asihlehleni senze ukuthi lokho bekuzokufrustrate yabo. But the main thing engifuna uyithathe from le video le ukuthi uyapractice, wenza a new skill, not something else okumele uyithole ibe perfect or ihambe kahle noma ifane exactly neyami.
ngenzile ngaze ngazofika ngala ekugcineni ngisazolungisa kahle kodwa okugcina, but I hope ubonile the time ngihamba ukuthi kuthatha isikhathi kube i-process ende. Bengilokhu ngihamba back and forth ngizama ukubona ukuthi umzimba wenza njani. Lana ngibonile ukuthi mangifika la kule frame le umzimba la yabona nje la kune-movement enkulu kabi ebengakhona ukuyithola cause izandla zami beseduze nomzimba lapha, so bengakwazi ukuvula izitha. So ngayibuyisa ziza phambili kancane nala zenza phambili kancane ngayilokhu kanje. So ngaba naleya movement, so kancane kancane 4 frames ngahamba. Khona ama-frames-ke njengalana nje, leli frame leli lihleli phansi ila ahlala khona kuphela, kodwa ngenkathi ngisuka la ngithi 1 2 3 4 ebengakahlali phansi. Le frame le ingaphambili, so ngayiyeka still ngabala ngathi 1 2 ukuqedela u4 wami ukuze ngizokwenza le frame le. Nakhona lana ngathi ngimehlisile even kancane ngizama ukumatcha ithanga laphana indlela eligobe ngayo. Then-ke bese ezohlala phansi-ke bese yaqala-ke yasukuma-ke laphayana-ke. But engikushoyo ukuthi lama-frames la ebengekho ngqo ku-4 frames like 1 2 uthola ukuthi la noma lila, kanti u4 wami uphelela la. Bengilifaka leli ngilidelete leli belila ngilisuse kuze ngizoba nelukhunga ne-timeline enithi kanje. Akona wonke ongawakhipha just like leli elenda cause kumele ube nalo vele. Le video ngizoyimisa la okwamanje cause nami kube isikhathi eside ngirefine ngenza lento le, so angifuni uku-add-a le enye part elandelayo yokuthi kube smooth-ke manje i-animation yakho kahle yabo. So ngizoyenzela enye video nayo isi-right vele and then ngizoyiposta-ke after lena-ke. Masuqedile bese udlulela kuyona-ke usuzorefine-ke manje, of which nakho kuthathisa isikhathi but kukunika i-animation esmooth kakhulu compared to lokhu esinakho njengamanje.